2022 mi nersornaat aalasa eqqaasattitut Jan Erik Pedersenimut krafti agiorniarlugu pisuttuaqatigiinnermik aqqissuisartumut tunniunneqarpoq timersoqatigit kattuffiata paarisap taavalu Elite Sport Greenlandnip yannip aallartitaa pitsaasoq nuna tamakkerlugu siammartequsuppaat taamaattumik illit illoqarfigisanni nunaqarfigisanniluunniit pisuttuaqatigiinnik aallartisaanissannik kaammattuerusuppugut Suliassaq ajornangitsunguuveq ullormik piffisamillu aalaingersimasumik toqqaassaatit naapiffissami isumaqatigissutigisassinni naapissaasi pisuttuarlusilu silaannaqissaannassangilasi nukissanilli nuannaarnermik ataqatigiinnermik peqqinnermillu pissallusi pisuttuaqatigiinnik aallartittinissamut taavalu pisuttuaqatigiinnik ingerlattittinissamut siunnersuutissatialannik kif naggat kiiallimi nassaarsinnaavutit aalasa aayusaq kif naggat kiial attavigiuk pisuttuaqatigiissinnik oqaluttuullugit taamaasillutit 15,000 koroninik eqquinissannut periarfissaqassaatit taakkulu maligassiusut show 2023 mi tunniunneqarumaarput Facebook-kimi gruppimi pisuttami aamma misilittakkannik oqaluttuarsinnaavutit pisuttuaqatigiillu allat isumassarsiorfigalugit Suleqatitit sanilitit ilaquttatit imalunniit ikingutitit pisuttuaqatiserikkit ataatsimorlutalu 2030 mi nunatta nunarsuarmi timimmik alatittinerpaangornissaanut anguniagaqqaqatigiilluta